LAAWOL KISAL ko laawol peewal e ɓantal. ɓe yetti Allah subhanahu wa ta'ala attede yettugol hande ɗo e yettede taguɗo en o waɗi en jiyaɓe makko o suɓi en o waɗi en julɓe kadi haray o tagiri en fiyo e rewmo o waɗani dewal ngal calɗi ɗiɗi ɗi timmay e maggal ma lasɗiji ɗiɗi sartiji ɗiɗi dewal ngal so tawi ngal jaɓete ka Allah subhanahu wa ta'ala beeɗi ɗiɗi timma ille ko wiyetede al ikhlasu wal mutabaa ko laɓɓinangol Allah subhanahu wa ta'ala rewiramo fi makko kanko tawa rewirade Allah fi goɗɗo ma goɗɗum ɗimmun ɗum waɗira dewal ngal hara ko a jokkuɗo an ko a jokkuɗo hombo neraɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam e wondiɓɓe makko ɓen wiyeteɓe a sahaba tawi ɗiɗo ɗiɗi heɓike dewal neɗɗanke on haray dewal ngal moƴƴi fiɗi manki haray ngal feggike ngal moƴƴaade tawi ɗi ala few en duwanake neraɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam e ɓeygore maɓɓe e wondiɓɓe maɓɓe e kala julɗo ñettinɗo ɓe ƴiwtiri ɓawo maɓɓe ha ñande o ƴettita فإن موضوع حديثنا في هذه الليلة المباركة بمشيئة الله تعالى بعنوان كل نبيك وصحبه الكرام متبعا بمعنى عنوان الموضوع الاتباع هري woni yewtere men nden yewɗo kiikide si Allah no hoddiri haray ko nde weete ko laato an oɗo julɗo ñentinayɗo annabijo ma on nulaaɗo men on Muhammadu sallallahu alaihi wasallam e wondiɓɓe makko tedduɓe ɓe jokka ɓeeɗo iwtira ɓawo ɓeeɗo ka bangal diina haray ɓeeɗo yoni ko ñemba nandindinoɗa e dewal ma ngal fof hara woppondirali e maɓɓe فسوف يتلخص الموضوع كما يلي أولا تعريف الاتباع ثانيا النصوص الواردة من القرآن والسنة التي تبين أن الاتباع شرط من شروط قبول العبادة ثالثا نبذة من تعريف الابتداء في الدين والنصوص الواردة في التحرير عن الابتداء في الدين رابعا وأخيرا بعض المحدثات المبتدعة في زماننا هذا نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى يوتري من تكوني وديارده aranon ɗum ko ɓeydugol andintinde en kay ko geɗi ɗen ko honɗum wiyete jokkugol a jokki goɗɗo a yewtiri ɓawo makko a ñembimo ɗiɗi ko yewtereji arɗi immorde ayaje Qur'an e makuji ne Allah sallam e wondiɓe makko ɓen holleyɗi wondema jokkugol nelaɗo e sahaba en ko sarti goto e sarti jaɓede dewal neɗɗo on sa rewi Allah no ɓe rewiri Allah noon haray dewal ma ngal jaɓama si on wokodiri haray ngal ruttama toɓɓe tamen ɗen ko andingol ɗen ko wiyete ko fuɗɗita
ukkindiraka e diina kan tawi kañum e diina kan ka fayi huunde hawta sakkitorde nden ko rentingol ɗin ɗon fuɗɗitaaɗi fewniiɗi hannde taw ko sincaaɗi ko neɓaaɗi kono ɗi jewɗiino wakkilama fi majji fayda mo rentini e majji hannde arma o tukke wondema kanko o faama ma ko o sattinowo ومن المعلوم جليا للقاصي والداني أنه لا يعبد إلا الله ولا يدين له إلا بالشرع الذي بلغه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيعبد الله تعالى بما شرع لا بالأهواء والبدع ولا شك أن هذا الأصل خطير الشان عظيم التأثير في سير العبد إلى مولاه haray no tawa e ko anda e juuɗe kala julɗo wonɗo janngude diina wonɗo heɗaade wonande ɓaɗiiɗo ma woɗɗuɗo haanaaka reweede sina Allah tun ko Allah tu rewete Allah kadi rewirtaake e diina kam si wonaa konko o yamiri konko yamiri ko konko nelaaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yottini faade e men Allah rewe kañum tun o rewire kadi ko nelaaɗo e sahaba en accanno en ko Allah rewirtaake beleɗe wonki ɗum ɗo no wela jama on ɗum ɗon kadi watte ka diina ɓay no wela jama on ɗum ɗon kadi ukkore ka diina ton o rewirtaake kadi ɗum ɗo sincama tawama no yaadi eko jama on faalako ɗum ɗon sa heɓidi ɗum Allah hara e faalaka si Allah ne jaɓanalima dewal hara e perdi waɗi dewal ko wawma jaɓande ngal wo ko tagol ɗum kanko ɗum faala ko wiyete dewal kanko ɗum sodata julde kanko yoɓoyta ko juulako sa juuɗi ɗo a wi goɗɗo yo yoɓe ko juuluɗako mo jaɓata pasi hayo yoɓuma nafatamo ko kanko tun kadi jaɓata korka sa hooriɗo haa kikiɗe lewru fof a wi goɗɗo yo soodu ko horuɗa kon o jaɓata hajju e hoore mum wona fi kan finde ɓurde mawde nden finde diina nden aqidatu tawhid ɗum ɗo kadi goɗɗo sodantama jo e tugal islamu ɗen e gonɗinal iman e moƴƴingol ko waɗata dewal tawa neɗɗo jaɓaygal no weltori wo ko dewal jawdi yanke on ngal sa joni hokkori goɗɗo haray mo welti sa jonnimo zakka ma on haray mo welti ba ɗum ɗo koko naftora ka ɓandu makko ɗo idan dewal ngal ko Allah tu rewete kono faalira noon o nuni nulaɗo yo yottin e men on yottin hatinni o accali ko ɓeyditen ton ko ɗum ɗon duka ɗo rewirte ɗum ɗo ko lasli moɗanteɗo mawnuɗo fiyaake battinayɗo moƴƴa e yaadu neɗɗo ɗum faade ke Allah jomma fannima emo woni e ɗum ɗon o yahay ke Allah tawa yaadu ɗum imo e laawol ngol o selata o majjata so woopi ɗum ɗon tun hara o fegi man al ittiba wa qabla an yatamada bina al hadithu hawla hada al asl لا بد أن نعرف ما معنى الاتباع قال ابن الفارس رحمه الله تعالى تبع التاء والباء والعين أصل واحد لا يشد عنه من الباب شيء وهو التلو يقال تبعت فلانا إذا تلوته واتبعته هذا هو الاتباع في اللغة والاتباع في الشرع الأصل فيه اقتفاء أثر الماشي
ثم استعمل في العمل في الاعتقاد والعمل والقول. ومن ذلك قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. هاي يلا تدو كرام كوب من بي بوكلي في إن هور الصواب هاي إن هورا الفرجة بيتي موت يا بفوتاج وواجد إن ذي جلا باو جاي ما سينيري هانير دمير واجد إن ذي إمورين سوبا كجرا يالتي بيمبي دكتور أبنا جوكين دون هانيفا سيرو فو ويدودي هندو دينا الله كيه بنوكي كون الله نمارك وياتكو رجال الذي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله بين كدوني وربه ومبه ويتاده نياوجي كادو دينا بويندا ko laabi pos be labbina be yaltina nyaawoje den be wada e dedi fiyo en fontu dum jangen no wi'e defte fi wata goto ronku hebude yittude laawol ngol wona ngamta makko ngon ko laawol ngol woni laabaali ko ibn faris rahimahullah wi ko wede jokkugol ko harfuji dati ko ta e ba e ayn ويجيدوا لدي سندوتاك يدو تاني سندوتاك سايتي تاو هرا يوتن دمبوني سايتي باو ما عينو يوتن دمبوني وي كو حرفو يتا دي سرتتا وني ما ناديم كو يوتر غول باو هيكو ديرا e wondo yeso ma on sawi mi do jokki kari ko sa yutiri bawo makko ko wadi o wada ka ori o rewado na yo rew elawol go sela rewa elawol go fotto yon wiame fotto e haray ila do yutira bawo makko aseni amma ka bangal sharia ko wete jokkugol wono wirani ka ko jokkugol teppe yaho wo on yutira bawo makko ka luga كشريعة تبعهم اتباعهم قل جترا نينتين قل أدي دوما السند قل كونغول هاري الله سبحانه وتعالى ودي كلا مفتي نماري النباجو لون تتوبي النباجو كون النباجو نمبي نينتين تا بيوتي لباو مكو enen de muftido wadi ko annabijo min en ko mburi annabaaɓe fof neeɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wadi de muftido wondiɓe annabajo men on ko mburi kadi wondiɓe annabaaɓe fof Abubakar en mburi kala banu adama tagaɗo addaka adna ɗo siwi annabaaɓe Allah ɓe e nulaaɓe Allah ɓe Umar men jonno haray enen de mofteɗo Allah yamiri yo en ñentin nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam o laɓɓinani en kadi wondema wota e lundo laawol wondiɓe nelaɗo mi sallallahu alaihi wasallam yo iwtir ɓaw ɗum ɗo o holli kala wonɗo e ngolɗo laawol o mali kala woɓɓodirɗo e laawol ɓe wondiɓe nelaɗo ɗo haray o naji ka diina Allah nanda e golle adnayankoje ɗen tawde yowodira e diina e cenɗe goo haray kalama ko ɓe wi ko ɗum ɗo ɗum woni ñentingol wa huwa attamassuku bima kana alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa adamu alkhuruji an sabilihim laawol kisal ko laawol peewal e ɓanta jogitagol konko nelaɗo e sahabaɓe wonno e muɗum jogito qur'ana e sunna hara yaltaali ga e laawol maɓɓe ngol ɗum ɗo ko ɗaɓɓira ɗum kala julɗo ka diina maɗa yo taw hara ko ɗo wonɗa yewde ko ɗo wonɗa rewde ka diina ma haray alaka seɗira hayno ko rafu shira'i في التزكية بالاتباع قد تقول
ولماذا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ الجواب: لأن الله تعالى أوجب طاعته ومحبته، وأوجب اتباع في حياته وبعد مماته، ولأن طاعة الرسول طاعة لله سبحانه وتعالى، ولأن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم معصية للخالق سبحانه وتعالى، ولأن الاتباع هو الميزان الصادق لكل من ادعى الإيمان والإخلاص والمحبة. هري hollugol wonde ka diina Allah ɗo ko mari laaɓal, ko mari moƴƴere, ko ñentimɓe jokki neeɗo e sahaba en ɓe mo wopi ɗum haray o naji ɗo e wiide ko fiyon ɗum ɓe ko woni hu ko woni ɓe tum wahen rewiren jokkiren ka diina no nelaɗo e sahaba e wonir noon non jaaɓongol wiya ko sabu Allah waɗɗini toksagol nelaɗo sa sallam e yiɗugol ɓe e iwtirgol ɓaawo maɓɓe fewndo ɓe wuuri e ɓaawoɓe feƴƴinde. Allah waɗɗini iwtirgol ɓaawo wondiɓɓe nelaaɗo ɓen lontiiɓe nelaaɗo ɓe sa sallam jogitoo ko ɓeeɗo wondunooɓe yaade wonnoo e mum kon. ɗum ko go'o sabu yeddugol nelaaɗo ko yeddugol Allah subhanahu wa taala, ɗoftagol nelaaɗo ko ɗoftagol Allah seniiɗo on, ɗoftagol iwtire ɓaawo batte sahaaba ɓen ko iwtirgol ɓaawo nelaaɗo sa sallam. wona woni sabu yeddugol nelaaɗo, so a yeddii nelaaɗo haray a yeddii Allah jom maaɗa. kono woɗɗiɗi kala wiiɗo no gontini ko anndorta ko gonɗinɗo e wiiɗo no yiɗi e nelaaɗo no yiɗi sahaaba en ko anndorta ɗum ko finde makko nden e golle makko ɗen e mbaadi makko ɗi fanima ɗum no woodi taw ko no wayi non ko fiɗi kon finde nden ko findel sellude, golle makko ɗen ko golle sunna, yewtere makko nden ko yewtere sunna, o lundaaki ɗum ɗo hara hii mo yiɗi Allah jom makko, mo yiɗi nulaaɗo Allah jom makko on. haray seede mum Allah subhanahu wa taala no yewtini ayeje Qur'an kono neeɗo ma kene en kadi e makkoji maɓɓe no tawa e muɗum ko geri ɗen. Allah wi qul atiu llaha wa atiu rasul, yeeto ɓe ɗofte Allahu on ɗoftoɗo nulaaɗo on sallallahu alaihi wasallam. ɗo ko yamirore ni Allah yamiri en yo neeɗo yeeto en yo en ɗofto Allah e nelaaɗo. Allah wi qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. wati ɗon qul atiu allaha war rasul fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbu alkafirin. yeeto ɓe kamɓe julɓe ɓen si tawi ko goonga hiɗo yiɗi Allah subhanahu wa taala seede on jokke nelaaɗo sa sallam yurtire ɓaawo nelaaɗo. Allah kadi yiɗa on o yaafano on bakkatuji mon toujours kiɗi. Allah ko yaafatoɗo yurme wiiɓe ɗofte Allahu on e nelaaɗo on wata on lundo ɓeeɗo si tawi on hucciti on salike on lundike gooto e maɓɓe maɓe ɗiɗo haray Allah yiɗaaki e feere on. ɗo fumul aya kala waɗɗo ɗum kanko e islamu ɓe waynodira. haray sabu ñentingol nelaaɗo yewtida ɓaawo maɓɓe ko tawa ɗum e ko laɓɓiɗi kala julɗo ko ɗum ɗo yonata julɗo on. Allah wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawma al akhir wa dhakara allaha katira. nelaaɗo wonani en ñentinirgal moƴƴal ka diina la faala wadde goɗɗum ka diina ma. nelaaɗo sallam e nelaaɗo no wonir noon ñentin ɗon jogito ɗon
hara ya hawri e ñeddindigal moƴƴal kono ko jaɓatan wona fof so tawɓe no felliti ko Allah tun rewete no felliti ko Allah tun yoɓata ko rewako no felliti fotte e Allah jommuɗum landite ko wanno kalna ɗo kon no wattana yini no jantoyde Allah ko ɗuuɗi yejjita Allah jommum hay ko ɓuuri e fandude ɓeeɗo ɓe ñintinede Nabi sallallahu alaihi wasallam ɓe jaɓata wadde ka diina kala ko ɓeeɗo waɗama hay ayi ɓuranten no heewi arde fii ɗum iɗen andi ɗum ne alai sallam kañum kadi makka ni e maako maɓɓe mo giɗi ɗen e maage kullu ummati yadkhulu janna illa man aba qila wa man yaba ya rasulallah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba mofte ande fof naata ka aljanna sina saliɗo fof naata ka aljanna sina saliɗo ɓe lamdita ko hombo salato naatude ka aljanna ko yiide si a heɓali aljanna ko yiide yata en hombo salato ɗum ɓe maaki kamɓe sallallahu alaihi wa sallam kala ɗoftiɗo lan o ñentinimi o wettide ɓaawon aray o naata ka aljanna kala lundiɗo lan o yeddinmi aray o salike aray na goɗɗo de sali kanko sani e waɗama ko yogol aljanna amma sahaba ɓe ñentingol ɓeɗo kadi sahaba ɓen ɓe tawata ko Allah laɓɓini ɓe ko Allah manti ɓe o holli kadi ñentingol ɓe ko malu lundagol ɓe ko najugol Allah o wi en e aya goo ko sahaba ɓen tawata ɗo la mahala ko kamɓe Allah fuɗɗori e yewtere nden o wi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ɗo haray o aya ɗo ko hujja molanteɗo ñentingo sahaba en sa sallam e alayhim sahaba e radiallahu anhum wa ardahum ajmain Allah wi ɓeeɗo aɗodirnoɓe ka moƴƴiriiji ɓe adi ka islam ɓe adanawki ka islam ɓe naati ɓe ñobbi juuɗe ɓe mari ko ɓe jawdi maɓɓe ɗin ka banque ji maɓɓe ka kaɓɓi ka sakuuji ka cuuɗi bal ɓe adi ka islamu ɓe woni aramɓe ɓe adi kadi e jonnugol wonkiji maɓɓe ɗin e jawle maɓɓe ɗen Allah subhanahu wa taala ha Allah weltaniɓe ɗum waɗi naatoɓe islam ɓen fof na gootu woɓɓe naɗay ka islam nde naati wo nenno kadi ñeega jaɓira kara han wuurira no ŋamaya tawa hay hunde ala ko adodira e moƴƴere wonki munkin hettanta ko ɗaɓɓutugol diina Allah kam hayso ko janngugol wona si kan jeyaadi jawdi mum ɗin finansatake wallitortake diina Allah kam tawa jawdi mum ɗin kañum ko fi hoore mum ko nafsi nafsi hande ko ɗum ɓuri fewndade e ɗuuɗuɓe tago Allah ngu ɓeeɗo noon ko kamɓe ɓe adiki ka islamu ɓe adodiri kadi e moƴƴereji ɗi Allah faalaɗi Allah ɗo ko sahaba ɓenni o wi feruɓe e maɓɓe e wernuɓe ta kamɓe madina ɓen ta kamɓe madina gonɗinɓe heɓuɓe galleji e gonɗinal werni ferɓe ɓen iwɓe makka ɓen ɓeeɗo woni aranɓe ɓe Allah woni waɗi ka hoore aya ɗo o watti ɗon noon joni kala jokkuɗo ɓeeɗo kadi no moƴƴiri no tawe muɗum ɓen ƴewtiri ɓe ɓaawo maɓɓe feri gonɗinni ɓaawo maɓɓe ari e kala ñentinirɗoɓe no moƴƴiri haa ñande oɗo adna lanni tawa himo jokki ɓeeɗo mo ƴewtiri batte ɓeeɗo no ɓeeɗo rewirno Allah o ko noon woni rewirde Allah koɓe fiɓi kongo ɗum o fiɓi
ko be gollata kon ko dum o gollata ko be cibano o fibata dum ko be gollali o gollata dum don se adna ko hawti wadi wi ko diina bay tum be wadano wala mu kam Allah wi beedo Allah gal tanike be yasmi Allah subhanahu wa ta'ala ko abri be aljanna jenu ila ton candi aljanna di belute ton ko makati du wete madu mawnu amma lunda ko saaba men nelaade saaba ben ko dum woni lundagol laawol aljanna uno ya hore mon kayiti kala ko tawata ko beedo wonno e mon ko yonanaari ma ko ya beetu goddum kono ko beetuda ko mawni wo ko non kadi badorda kayiti ko beedo ko naw mawni wo ko non wodi to ta aljanna ko wari stayne sallallahu ko habboyto mofte makko din ka hawdu makko ka weendu makko ka jaangol ngol Allah yidimo o yera don o jonna be yara mofte makko de kono e derdum wobbe ara yarade tawa ko juurenobe hoora ko hajjoyeynobe ko warenobe e diina gampiji buji kono sibe ari be radama yaado maaki be do ko moftanden tawa feede mudum alamane ko be juureno kon batte salleji jini anno ko fono ton o wi'e anda ko be fuɗɗitino bawma be fuɗɗinan ke fiji go bawma bida aji jani moran teedi ɗiɗo ko kesum ɓe rewiri Allah na ko accunoɗa ko on tema o wi'a yo ɓe woɗɗintini awa ɓe unoye ka yite ɓe yara ton sabu bone sincugol ko alama lunda ko ndeyaɗo sallam e saaba ɓen ka diina ko cewtana seedi mum Allah wiyen ka Qur'an wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira kala lundino nelaɗo ɓaawo goonga on laaɓude fof o jokka laawol tawana laawol mu'minin won goɓɓe woni ɓen ko sahaba ɓen taw o jokka ko sahaba ɓen wonano e mum e laawol diina o waɗa ka diina ko ɓen waɗano o mawnina ka diina ko ɓen mawninano o jogito ka diina ko ɓen halano Allah wi min hokkintinema ko wocciniɗo min acca o jokka o yaara ɗon o uno ɗon ko sikka ko diina o jokki tawana diina o yaara ɗum ha o sakkitoɗa maygol naata ka yiite rutto e magge boni ruttorde idan wona ko woni jiwlude kon e ko woni horde kon ko woni hajjede kon e ko dambiti ko islam kon fof wona ɗum ɗon fof hawri e sowaba woɓɓe woɓu few kamɓe woppode ɗon ine haɗo e sowaba en ko ɗon ɓe woppodira ɓe woppodire e ko ɗaɓɓa kon few haray kaɓangal hadisaji ne alah sa sallam makanen hadise goto moƴu yonayɗo andaɗo ɓe maaki ka hollugol ko kala nanduɗo e maɓɓe kamɓe eɓe wondunoɓen ko ɓe mala ko ɓen daɗi ko ɓe natta aljanna luttuɓe ndeyaka yiite ɓe maaki افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل وما هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا وأصحابي بما كان اليهود feccino cappana jeeɗiɗe goo fecce ko yaata ka aljanna ko feccere wotere wono ɓe annabi jokkuno ɓe annabi Musa ɓen tu alnasara fecci cappana jeeɗiɗe ɗiɗi ko yaata ka aljanna ko feccere wotere jokkuno ɓe annabi Isa ɓen tu ɗe moftuɗo feccere cappana jeeɗiɗe tati fecce fo yahay ka yiide sina feccere wotere ɓe landa ko honde woni len daɗayde ɗon yahede ka aljanna ɗuma yaka yiite ɓe maki ko kala wonɗo ka diina muɗum ka finde makko ka finde ko fiɓi kon ka golle diina hara ko woni e mun kon komi woni en min hoore mun kon min eɓe mi wondi men
idan dun holdi diina laɓɓaka kam koya jogitono ɓe jogitor noon haray ɗum ɗo fof feƴƴi ɗum ɗo holdi en jogita ko sunna nelaɗo on ka diina yewtira ɓawo maɓɓe en andi sunna si wiyama no mari manaji ɓuy ulama ul usul si ɓe wi sunna haɗay ko tawhid yoni woldetimu alfuqaha si ɓe wi sunna haray ko dewe ɗen golleteɗe ɗen ɓe waɗi goɗɗum fariddo goɗɗum sharti goɗɗum sunna si wiyama noon ka sunna ɗo aɗo sunnati wal jamaa haray ko faanda taw ko finde nden ko finde nden taw golle ɗen fof noon jokkita noon kala boniraɗo ka finde haray on ɗum ala ko ɗaɓɓe e makko wono shi'a rafida en nden fedde tawde kayre kala ko Allah faala kon ko ɗum woni ko nde anni laawol kisal ko laawol peewal wono jahmiya en mutazila en wono khawarij en ɓeɗo taɓe seggike ɓeggalle jene rafida woni hoore shi'a rafida wonde hoore ɓeɗo kamɓe ko findeji ɗin boni ɓeɗo ala ko luggine e maɓɓe no woodi woɓɓe ko hana ko finde nden no boni dewe ɗen no boni no ɓurdi tout seeɗa haray fof e muɗum nan fof e mum ko tana haray ten arti joni ka fuɗɗago ka diina ɗo e andi piji ɓe fuɗɗitama tawa ɗi ala ka diina kala ko fuɗɗita tawi ala ka diina ko neɓaɗe ko fuɗɗita neeɓi ko fuɗɗita ala kulli hayen tawno neaɗe saaba en ɓen ɗon ko ɓe rewirno Allah kon ɗum ɗon tawaka ton haray an sa rewri ɗum Allah jettantama so yettanadema a perdi fuɗɗitiɗo on bonirama sincuɗo on o woni perduɗo jokkuɗo ko sinca kon kanko tawno sinca o jokki ɗon o perdi yaɗa waɗi hen ɗum tugare ɗiɗi jam e piya andu ɓe maaki man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddu ɓe watti kadi man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu ɓe maaki kala sincuɗo ka diina amen ɗo ko alano e makka o tawni nder ton hare ɗum ɗon ko jonnitete ɗum mo Allah jaɓantamo ɗum ɗum o yoɓirtake ɗum ko faalako ɓay kala ka yiɗa goɗɗoɗa goɗɗum ka diina ko faala ko yoɓide aljanna Allah yoɓita ɗum aljanna ɗum koyo hettu o yaɗito e mum ka boneji ɗin hawkoyte ton ka yiiti ɓe maaki kala kadi jokkuɗo ko sinca o golli golle tawa ko sincade ɗe alano ka diina alqur'ana e sunna irritaki ɗe haray ko kanko jonitete kanko andi kaadi ɓoyta ɗum ɗum amma Allah yoɓowo on yoɓatama o jangike e hoore meɗe hay ka arnoɗo sa soɗoyiɗo masandi si molantengi continue ɗi jani hewɗi tef addiɗo a jeppini ka pooro moɗon a yaltini a naɓi ka jama on fottata toon soodugol arɗo ndaari o inni faalaka yiɗa few tawiɗe a wata nattude ka sooduɗa ɗum hay poor kanaɗira ɗon fayɗa yaltirta ɗum woniri noon goɗo faala kayiti okkama tawi ɗum ɗo koye wonen ni pellet ko mannoɗa manan ko wo ko ɗum wonta goo ƴertima on par ce que ko kiliyan faalaɗa kiliyan ɓe wi faalaka few a ñamata siko ñamete fof siko bonete bonotako fof tawi ko heɗete heɗotako fof joni ɗon koya jogoɗo haa fo yeebo a perdi tew toore ko adnani no wawi ka heɓa lonto kala kala sa yehi a yaade dewal Allah wimi faalaka ngal Allah jaɓaali pelletere ngal ɗon be ngal heɓa werde an e maggal on weere ka weere ton ɗon alay moƴƴa ko ɗum waɗi ka diina koya rento wattana yiɗi moƴƴa haray ko ɗum waɗi biɗa no way wo no way ko tana ko rentiɗa e makko wo ko maɗum wonandema sa rentaki e makko a perdi
haray fi waten juutin buyi nde wonno tanji ɗin hannde ko tanji hawjere yaasi ɗin ko yaasi woyɗe no wayi wo angal sécurité haray arten e toɓɓere men sakkitorde nde wiyete yoga e ko sincaka diina hannde tawa kadi ko hanki ɗum sinca na e hejjanki jiwɗi moƴƴa wattama ka diina kontama ko ñamirte jawli fi muɗum financane jawle si a finance harayɗa tanƴini an ko kelɗi waɗɗa si famille ma finance no tanƴini ko kelɗi ɓe waɗi tawa ɗulle tawaka ka diina aren toɓɓe ɗiɗi pet tawi ko am sila wonde waɗ toɓɓere goo koka bangal tugalal gotale tugal islamu fewndiɗe toɓɓere goo koye bangal ɓeyditugol ɓeynguure ma ɓeynugol ɗeɗe toɓɓe ɗiɗi hannde hiɗe jiwdi moƴƴa ka leydi men hiɗe mawdana fimum moƴƴa konko sincade ɗe alala fiji few toɓɓere hande nden kaka hajjuɗo ma ka donkin ɗo hiɗe geɗi donkin ko lewru barkinanu balɗe sappo arane donkiɗen fop ko balɗe teddude wano majje ala e kala ñalanomaje ɗin e nder hitande balɗe ɗiɗi no toon ɗen jokkundele haa balɗe honno wiyete joyi fof e muɗum ɗeɗo balɗe joyi wano majje ala aranal ngal ko arafa ko ñallal ngal tawata ko ñallal fof ngal mawnde ñalti adnayankuji ko ɗum waɗi so tawi haji yankoɓe si ɓe dariki arafa tawa ko laaɓuɓe ko jokkuɓe ko laɓɓinanɓe Allah jokkuɓe ne laaɓa nden ñande ɓe iwata ɗon sina haray ɓe laaɓe posi ɓe kamɓe e bobo jibinaɗo ɓe fota bakkat so tawi bobo jibinaɗo mara bakkat kamɓe ɓe mara bakkat ɗum ɗo ko so ɓe acci sirku e biɗa si ɓe renti e bakkat yi ñani ɗi ɓe ala makka ɓen no ɗaɓɓi arafa ɓen no ɗaɓɓira horugol nden ñande tiyo ɓe heefane bakkatuji feƴƴuɗi e arayji ñande julde no ɗaɓɓira yo Allah hirsane wonɓe makka ɓen hirsana Allah imma ko neldaari maasina ɗum ko sottorɗum ɗiɗiɗi imma ko nelduɗo hadiya ma ko fidiya ɓe ala makka ɓen ɓe ala hajjude ɓen kala marɗo feere hirsana Allah layya uduhiya Allah ala ko weltorta ñamde julde hewde ɗi hirsaneede jokka ɗon bimbi julde bimbiɗe julde bimbitine ñande kadi ɗum ɗo ko tawa ɗum ko sunna wonande mo yahaali hajju wonɓe hajju ɓen kadi neldaare nin e sottagol ngol ko ɗaɓɓira ɗum ɓeeɗo hajjiyankoɓe hajjiyankojo on tawi ko bonnere kaw duwano hirsuɗo hirsaali mo ɗaɓɓiraka makka toon horugol balɗe tati so hewti ka leydi makko hora balɗe jeɗɗi wona tilka asharatun kamila ko balɗe sappo timmuɗe so arti ko ɗaɓɓiraka hissugol aray ko makka tummo wiyano yo so heɓaali ɓe hissugol makka o arti aray tawi ley mo hanno hertude aray ko tati to jeɗɗi ka hooreteede ko ɗum o ɗaɓɓira enen ga kadi taw ɓe yahaali hajjuɓen nden hitaande ɗon hiɓe ɗaɓɓira yo ɓe layyo kelama ko feere no waawi layyoɗaa ɓe nguma en layyo si amari tagataɓe marɓe feere ɓe layyo si tawi feere alaa ɓuy layyanoɗaa fiima e ɓeygure maa nde sila faala kafidelaa ka nayi ma ka gelol ɗum ɗo fof no ɗaɓɓira haa tawi ko dammol waɗeteekol ka layyagol ɗum ko ngol sunna tentuɗo ɓuri si bobo jibinaama hiɗetengol ɗon ngol sabu so tawi bobo jibinaama hirsugol innamo ñande yontere ma jonte ɗiɗi ma jonte tati hirsugol ɗon ko ɗaɓɓa ɗum sunna o jibine nden ñande innamo nden ñande hara hirsaali ɗum kadi ko sunna ko waɗɗa e mum wo a hawri e sawab neɗɗo yamiri ɓe waɗi
ɓe inni boobu maɓɓe tawi ɓe hirsali ay hunde ɓe inni booboɓe tanira e maɓɓe goo ɓiɓɓe nene Fatimatu Azara tawi ɓe hirsani ɓe Alasane al Hussein ɓe waɗi ɗum ɗa ɓe waɗi ɗum ɗa ɓe waɗi inni kadi sukaɓe sahabaɓe ɓuy ɓiɓɓe sahabaɓe ɓuy tawa ɓe hirsali idan a ɗaɓɓiraka ñawroyagol ko haqiqa waɗɗinaka e hoore ma ya ñawroyo hirsa fi innugol boobo maɗa sina mari feere ya wakkilo hirsa yiwo gotol siko goto ko ɗiɗi ɓay ɗum noon tigi a ɗaɓɓiraka ɗum wona fi kanko ɓeydi ɗon innugol ko ñamete e jaram e ko jokki ɗum ɗon kan a landaka few ko waɗi ka defte sere yewtede fi inde boobo ɗe landaki hay huude ko few ko ɓeydi e hoore ko wiyaɗa ko sina sukunde ɗum si ɓeetete kono a yehi hannde goɗɗo ama ƴettude ka mari ɗon layyo ko baño ƴettude ko mari ɗon fi innugol boobo ma o ñawlo fi innugol boobo sabu noon ta ndaari Allah ɗon a tawayi ɗiɗan mi ɗiɗi ko duwa hirsanede ko Allah golka layya e golka inde boobo il faut ko Allah duwa hirsanede kono kolka layya kañum yowndira e fus ko faamuɗo won hirsude a taway ko plaisir ko ɓernde laaɓude ittirta kolka denna bo Allah aɗi on holli ngol yowndiri e kulol hersugol jama on ma e haɓidugol e musidal mum ngal jeejo he ne jeejamo yo ronku heɓude dammol ko innira boo makko on si tawi gasali ɓe kefay ɓe walla holɗingol dammol ɗo fihi nawor no toon ko do a dartede sona ɗum sa jibinanama boo moodi ɗawa innude boo ma on ɓaɓen ma no wawi addandema dammol koto ma on ɗon ayo kodema dammol ƴetta si tawi goto addali a mara feere mum boo ma on ila newna innugol mo hayte a mara ko hirsa kono ɗon atawi no ñeeɗina naɗina hay gooto no famti heɓenteɗo ɗo boobo waɗa o sunnaɗa innamo tawa hirsali bal hay on sunna ɗum sunna ɗon tun ala yonande en atawi dammol ngol e ɗonde yona 1 million ngo wonɗa innede jewma on dammiɗen ɗiɗi yona e ɗonde hay 1 million 500 kono tawa heɗa bañi finance de 3 million 4 million 5 million fi innugol boobo ma on rewa e ko ala bindi ronka ettude 1 million ma 700 ma 600 mille sodugol dammol ko layyoɗa ɗon ko tawa ɗum e ko hawni ko immum ɗum ka layyaji ɗon ɓe créyama kadi layyotoɓe gooƴo ɓe waɗu feere ɓe yaaka koɗori maɓɓe ɓe layyo ton ɓe juura to juulde nden ɓe layyo ɗum ɗon ella ala e mum on to ella woni ko bidaji koye ɓe watti toon kadi bidara noon a tawa guy si yehi layyagol ka muɗum fayida ko musidal ngal woni haldude fotta ko ɓeeɗo waɗi woni yewde hikka si yahama kadi a tawa julnayiɗo on haray no wawi wonde ara ko sirko nako nandi mum ma harana ɗum kono tawa heɓe jogii wondema ko kanko ɗum layyoto ñande juldere nde ko ɗum fof ko bimbi julde nawdi yeeso ɗum ko bidano wiigol layyatake ñande julde ka tawata ko ɗo ɓuri hamdude e lajagol ngol hikkoɗon bimbide julde e bimbide julde ɓawɗon aray ɗum ko elna mawɗo noon naam no watti ɗon woɓɓe teeyi layyegol ka fulawaji ɓe moɓidere jama on ɓe waɗa potal ɓe kawi no layyade yehe mowren ɗon ha wattama joni hawtede layyotoɓe nder kuɗori woɓe hawta ɓe layya noon ko gottu jama on ara ɗon nokkiri ko ɓe watti haddude joni fay ɓe moɓodiri ni ɓe heeɓi feere fottugol ɗon ɓe wayri fottude ɗon joni ɓe ndaaro ko ɓe ɓeydata ɗon immo defugol ñeele watta ɗon haa ɓe wi kadi nokkiri ko ɓenne joni yoɓe janngo Qur'ana ɓe fendande ɓe jannga ɓenne ɓe janngide fof fenande Qur'ana ko janngirte fof ko feji ɗiɗi pet imamu wona yeeso o julna hen gila Fatiha haa Nas ɗo koye fof ɓiɓi baraji en fof jangi ɗiɗi
goɗɗo wona yeeso meɗen o janngana en nde haa nde lanna hiɗen heɗi foti ko ƴiyeɗen ma ko firo ngon ɗum haray koye fof mari baraade kono si tawi mi janngiiɗa a janngiiɗa oɗa a janngiiɗa haray no kala no jannguɗo jeɓum mum fof no kat o jannga he mayre ko jusu siko jusu o henndiɗa ɗon ko goo ɗiɗi senndugo goo ana jannga ɗum ko biɗaano laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal ɗum tawaaka e ko saria newni few ɓe watta ɗon ɓay en janngi walan haray waɗen duwaaru katu mum kadi anniyoɗen tiingo hoɗo men e ngal musidal men yo ngal ɓantu hoɗo men ngo yo jalbu yo heɓu fonctionnaire ɓe yo heɓu gollooɓe yo heɓu njulaaɓe yo cuuɗi e ñabbiraɗe tool ma étage ji ɗuuɗu enen kadi ye yaaro si ɓiɓɓe men yo heɓu feere yawgol heɓoya jawle arta no hannde ɗon noon goɗɗo fokkitaɗo yawgol janngugol makka ma madina taa ko makka e madina o fokkiti janngoygol ma kala ka diina janngoyte o fokkita ɗo musidal ngal welto wewla ɓe inna men jogantomo ɓeygu makko e ɓiɓɓe ɓen haa o arta ko wiyata ene jooni no soyi janngugol ko honto accata ɓe honto accata ɓe amma so heɓi visa ɗo yawgol e leydi ɗaɓɓugol jawdi écrama ɗiɗi nayi jatti jooni ara ɓeygu ma raw sodade haa fuɗɗora golle haa fiyaake matta quoi donc haray ɓaya heɓi santa heɓi visa o lammi hayɓe jooni ko fotonoma ɓeygol ndin haa heɓoya jawdi kono ka diina wonano kala fotantoma aɗonde hay goo maɓe nayi joni noon ina jombamano heɓa tawi hakkilo ɓeygu no fof no wata joni anndi ɗum ɗon holli diina kanko hawon toon teddi e ɓerɗe yimɓe ɗuɗuɓe iɗon oɗo layya waɗiraɗo ni layya on si tawi ko fii allah waɗi ki waɗiri o waɗi layya on kono biɗaji ɓuy naatama e muɗum ka yawgol momodir ka folawaji fi juurugol toon donkin layyo toon biɗaji ɓuy sincama nder mum biɗare si naati e rewal alay dewal ngal heɓi nawnaare sen iwi ɗon en arti yewde hajjuɓe ɓey kadi sincana biɗaji molanteɗi bal e harmuɗi jani kadi si neɗɗo yewtiɗo hajju arti hewtiti bone arama on taw ko harami ko mawni kon ko waɗata ko jaɓɓagol mum ka aéroport ko sammodira eɓe o haani sammodira eɓe hana sammodirde ɗum no waɗde ɗimmon ɗum ko yaadogol e appareil ji ɗiɗi oya ko tirowo photo oya ko filmowo e nder de fiwa ɗon yimɓe photo en ko souvenir imo yewti hajju filmoɓe caméraman fuɗɗo ɗon waɗama e caméra kanko e groupe makko on jiɗa ɗon haa ka suudu kanko e otowal ngal haa hewtaka makko o tawa kadi ɓe moƴƴiti ka weere préparé ka jooɗe préparé ji fof e majji ko ɗum waɗi hajji yange to yolti hajju arafa ko anno sa hewti makka koye waccere dewal sa hewti arafa koye ɗuɗɗi duwa e yimtinagol e tuubugol kono a tawi goɗɗo jooɗi arafa ko woni mijaade aɗa min ɓuri ɓuɗɗo lanni taw konnumaade konnumaade goote to taw konnuɗere ta ñandata ɓe yimɓe taw konnuyeeni anndinaan ko animo ñande arafa kono attira ko honnungo yooɓoto ara gatawa inde makko kañum kadi andede wondema ko hajjoyi alamo hoppoɗaani ɗum no heewi arafa tawa jondeji ɗin fof e yewtereji ɗin fayda ko fii deforo ngaara hay patron ɓe inna muɗiɗi lanni fes o naati ka miskino ko annimo koko addata ga o unsa neɗɗo on jaɓɓore caméra ɓe geɗi dewal si goɗɗo hoori ɗo haa o wontike balɗe norvégien e macce fantati o juuli ma o juuli wattuɗi ɗin joyi e ko wiyata ɗum ma imo hokkude mamo wadde zakka est ce que imo aɗoƴine filmeɗe kalannoɗe onoƴine filmeɗe o filme fihimo hokki o filme fihimo juuli o filme fihimo hoori o tiiri e photo est ce que mo aɗoƴine ɗum ko fii on ɗum tawi hajjiyankejo kañum si arti taway no yiya no haani no moƴƴi yo heɓane caméra appareil ji ɗiɗi tirowo e filmowo yo jokkidire ɗum noon kadi o laɓɓane werde molande nde ɓayi mo arti hajju ɗum noon kadi ko biɗaano
moɓagol ko haji en keeɗi wona ɗon balɓe jokka propagande goɗɗi goo ɗum ko ɓiɗa tiinugol fotoji ɗi e filmugol ngol haa ɗum fof nafoore ka diina ko hara muɗum ɗum ɗon waɗe ɓe wacci gaa ɓen fawto dolle goo etagol ɓe haa ñammina keefeero ɓurɗo bonde tawa ɓe ɓurɗo wonde ministre firawna o ɓe Allah wi e cottoo goo andu firawna e haamana e koneni maɓɓe ɗin laatiki ko fanjude ɗum woni ko bonɓe qaruna la'anahu llahu taala mo Allah wi ko keefeero bonɗo bewirnoɗo jawdi aduna ko yaltiri yeeso jama makko on soobi fa haraja ala qawmihi fi zinatihi haa yimɓe annaɓe wi e en mbaw e ndaari ɗum no fotineen en mbo ɗum no laba ɓorna tigi woodiri pucci gooti e o heɓi geɓal yimɓe laakara ɓen amduɓe ɓen wi ko laakara ɓuri ngoɓɓiɗo ɗum oɗo soobi firawna e fedde mon nden ɗuma lamɓe bomɓe aramɓe ɓen ɓaaruna e jawɗi mon ɗi ɓe tawa e tintuɓe soobi ande a tawi hajjiyanke jon ha bora soobi londe hay ɓeygo joni a yehe sonnaɓe ɓe wuo ko sunniyankoɓe woɓɓe ƴettino jonci islam yewi yettu ɓe ƴetta soobi on ɓe fawa ka hoore jirbako hay tawi ko tiggare ma goɗɗum seeɗa fiyo anda hi kamɓe kadi ɓe tawa e jamawi gi soobi naati e mum ni jaɓɓoray gi hadiyanke jon soobi ake moƴ ko fawi miskino wonɗo ɗo ma patron ji ɓornagol fii goɗɗo no hajjoyi ɓorno kadi ini couleur gooto ko haj fay ɗum ko sincugol ko alaa ka diina watta ɗum kadi ka diina sa wii ɗum moƴƴe waɗataake ɓe faare ma liberté ɗemde maɓɓe ɗe gite maɓɓe ne ɓe naati a woni ko moƴƴa sa landi kede ko honde ɗum fuɗɗa tawi ɓe no fattanako ko fuɗɗa koko finca alaa noon ka diina ko honde fuɗɗa fof fottane ko hanki ma heccanki wiyataake ɗo ko ɓaawo ɗumi sappo tawi ko neɗoya e seeɗa wona ko waɗi ɗum sappo ɗum ɗo kadi watteno si tawi o hewtiti goɗɗum kadi finca ñanden ko neɗaani wondema saggiyanko jow hewtiti si tawi holo ɓongol no mari data ma mayo ma jow ma wuri ɗum hajjuɓe jooni so o arti heccanki o yarta e yontere hannde o yonteral dimmere yoɓe fof ɓe haɓɓodiri capital o haaɓe fof ɓe hewta on ɗon ɓe ɗappa otoje si ɓe fara ɓe waɗa tiire maade accano ɓe waɗa mettelaji ɗi ga koye fi o ande ɓe meni makka anda ɗum so a yi hay Algérie ɗo ma hay Gane ɗo heɓay ko haɓɓe ko taare ka ore haɓɓe e fiyoɗa tigande wiiru ɓe waɗa conva ɓe yaaɓe jippoyo ko hoɗo ɓe tawa kolori maɓɓe ɗin no habbiɓe no moƴƴini werdeji no damni nayi e dammi ko hirtere nayi e dammi ko hirtere ɗum ɗo kadi hirte ko honde tawi islamu wii fii goɗɗo hajjoyi arti yo wirtane nagge ma dammo koye deftere honde ɗum windi tawa ko sellude wallahi ajib kirse beɗa ɗe geɗi neɗɗo kan si annda sunna o seeɗaɗa e kirse imma kirse sirku ma kirse beɗa he toujours mari ko hirsete imma ko laawol sirku ko tawɗa no harmi ñamataki few ma ko laawol beɗa kono hande ɗon enen surtout haala ɓe kaɗo haala ma andi leydi men ma leydi guy piɗi tati ko ɗi kota nangode ɗuɗo ɓe e umma islame on e wiide ko julɓe ɓe ka kirse ka duwa ka dattoygol mayɓe ɓen innan wadde ziyara ɗiɗo tati mo daɗi ɗi fayda hara o daɗi kono hande ɗiɗo tati ɓe yone ɗimo siɓe falama hukkudema e sirku ɓe kono ngon halde fottana farawɓe ziyara wala farawɓe sadakaji ɓe lamdomo kala jeyaro kawɗo tawi a yittata ɓe mimmina haala e hoorema wawa yittata ɓenna menete ko sadaka e no wiido an a yittata sadaka kono sadaka yittirte
ko deftere honde windi yo sadaka ekkide noon taa ko sellude hala ko eɓɓane ko gabaruuji eɓɓane defe ñaame to ɓe ko gabaruuji ɗi dore ma ɗi barkinore ɗum ɗo naftata kani haray ɗeɗo kirse ɗe hajjiyankoɓe woni wadde si ɓe arti kamɓe yimɓe maɓɓe ɗeɗo ko tawaɗe e kirse ɗe islam yewira yo waɗe ko kirse sincaɗe ɗe alama ko islam kono min nani ka leydi men ɗo hay noddoɓe goo waajotoɓe molanteɓe wiyeteɓe no waajaɓe allahu musta'an ɓe yehi hajju ɓe arti ɓe hirsi konakiri ɗo ɓe yehi fulawago ɓe hirsoyi nagge ɓe yehi fulawago ɓe hirsoyi nagge woɓɓe goo towniri ɗon eyo wonana to wi jagaki do ustade kaari hirsiɗa woni ten ko ɗum si kalama kon men no woyi andinten mbinna kalama ko islam no windi ka defte wona worɓe ɓen woni hujja ko woni hujja on ko bindi ɗi wona ko alaji kaari ma ustade kaari ma ceerno kaari golli na ɗum wiyete ɗarate woni hujja ko wiyete ko honɗum bindi ɗin wi'i honɗum Qur'an e sunna wi'i e fiiɗen ɗon golle si tawi Qur'an e sunna wi'i yode golle gollumi gollayde ana gollede ka si wi ɗen ɗon tawaka e ko gollete ko hay si mi golli ɗum ɗon eski haray tawama ka diina tawi no windi ka Qur'an e ka sunna ɗum tawaka e diina haray ɗum ɗo ko tana molanteɗo haji en keƴo e artiɗo mbuude gonɗo waɗa sentere joggamo min ɗuuɗi hajji min nattude hajjiyankoɓe min ɗuuɗi ɓe nayi programme yattu ko hajjiyankoɓe ɗo naata yalta won ɗum jokkuɗa ko honto ɗum iwi ha moodi mi hajjo yarti o hewti ɗo o ɓuuri ke ñallal ma bal ɗiɗi bal tati o wangi fotade tawi ɗon yuuri kemo awa so yalta o yaa e muraado makko ma foti yoɓe yowdira ka laawol ka marché ka nokkiyel ɗin so faalama hiroyade mawo makko ɓen e siɗ makko ɓen ko folawa o ɗaɓɓate mari personnel ma o ɗum o heɓa pasi no pasi yoɓete noon o yaha yewta ɗon yuro jama o antaɓe loddi e jam ay fus jokka ɗon hirsugol ma ko nandi mum ma mooɓagol ma ko nandi mum ɗum ɗo fof ko biɗaji fuɗɗitaɗi hanki ɗi jiwri no moƴƴa non kadi andi min ko andinmi yimɓe sunnaɓe ɗo yimɓe sunnaɓe ka wiigol ɓornagol coñci sunna ɗin worɓe ɓen e yoga e sonnaɓe ɓornagol coñci sunna ɗin wiya komin sunniyankoɓe ɗum ko gonga ɗon on ka konngol ka haala komin sunniyankoɓe ɓornagol coñci ɗin ɓuri kono mbiɗa ɗo o joni yimɓe sunnaɓe waɗa wiiɓe ko sunnaɓe si fure maayi ay goɗɗo nene mum ma be mum ma poto mum no maaya ɗo on tawama yalla ko ni joni no leɗo tigi jom mi faama rottinen ɗo kono tigi on misamgal ɓe wi ɓen ɓe natta ne si ɓen am maayi ma nene am ɓe fof feƴƴina joni si nene goto am maayi ka saare ɗo ɓe wi yilan ɓe me rondomo me naɓa ka ha men me wattinama haray min e maɓɓe wondiri ɓe wattinoy tun si tawi hara ɓe ɓurantole kono si tawi ɓuralantole ɓe piyatala ɓe sokkatala ɓe ɓuralan jeyde feƴƴin ɗon ko watta o waɗay kono ko ɗo o surrete ka maayi ɗo kono ya sunnanke joni sunnankejo andi tawi gorko on taw wi yahay andi ara joni fi sonna kan feƴƴi ɓay sonna kan eno o gukkol ay kono ɓe moɗi goyo ko noon way imano sonnajo wonamo kala ɓe acce noon haqqe si moɗi si gorko o wi yahay sonna e makko ɓe jilbaɓe yahay ka ɓe yata ɓenne men kay mi jokkay ana simo maɗiɗe maɗala mon kala min kay min ken yaha min kene soyi koto yaade anno miñi ha hawa atta joni gorko e waare muɗum e sonnaɓe jeɓawo muɗum no rondi fure no yewte ɓeɗe fof no jokkuino nattude fure ko noon kadi hajjankeje si ardiɗo sunniyankoɓe ba e muɗum e rewɓe maɓɓe ko nandi e mum ɓe jokkalo hajiyanko wiide mata
LAAWOL KISAL ko laawol peewal e ɓantal.